Timu Elmushema Girls, Bone Concert Girls, Ishaka Victory, Kashaka Girls, Shuku, Nyabubare na Kizoba zatanka kurunje Empaka ezirukindiro mu Bushenyi. Shema Girls abine kikope kibasinganya katukura goro makagari busha. Bone Concert yiguraho nemizane ebire rukusinga bobangiz gore inari na Bishop Ogez gore mwaru busha. Kashaka Girls yasinga ryeru ishatwaru busha. Ishaka Victory yasinga mbarra SS gore itanaru busha. Kizoba yasinga rubindi emwaru busha konka ogwakizayo ebyafayo no gw'Anyabubare yagutura Bishops Girls Rushere goro 14 aharubusha. Empaka zinezo kuheza ibiro bitano zirukuzanwa kandi timu eshatu zirakore kurungi nizakurabaho okuzokere cyanga cya ankoro mu za Uganda yone ziratebekanisiwe entire school okwezo kwa katano. Abishaka twatandukana obusinguzi namwe twabanza mutimu yo kubanza twagitera ball zitano ntwendo buhanguzi umwaka obuhire tukaza guru a nationals mwen hatu umuntu zana kujanga mitefika nationals. Kashaka Girls itutwija tumaririze twende chikope cha kwa region. We are training kandi tekateka ngo abana really mbakoraje omakura gandi timu ya Galactico isingire Kemirane na Goritana harizero kurabira mukusumura penalty kutwara chikopo Empaka za Ferigo Cup. Ezibezitebekanisiibwa muri Kasese municipality muzano gw'akamarizo gwazanwa ahakice cya Nyakasanga. Empaka ezirukutebekanisibwa MP wa Kasese municipality zishyirwaho commissioner w'ebyemizano Reverend Duncan Zumugumya. This region, the subsector plans to make sure we are planning to bring world athletics competitions. There is a race we call mountain race. We are going to bring them here. We want to have a bit and bring them here in the Rwenzori Mountains. Emizane ndize biretebekanisiibwe abari arimo volleyball amuna no kubaka aho kisanda esingire okutwara ekikopo.